그리고 우리 시대는요. Тэгээ бидний үе 노아 시대 때 물심판을 좀 깊이 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. яг үнэндээ Новагийн 90 үеийн сүүлтийг их сайн санаж явах хэрэгтэй үе. 노아 시대 때 구원 받은 사람이 몇 명일까요? За Новаг үед аврагдсан хүн хэд байсан бэ? 창세기 6장입니다. Эхлэл 6-аас харъя. 구원 받은 사람이 6명이 아닙니다. Аврагдсан хүн бол 8 байгаагүй юм аа. 그건 오해하고 계신 За 겁니다. тэрийг буруу ойлгож байна. 네? Сэт чусан чаасан дэрийг хаагүй юм аа. 그러니까 몇 명일까요? Тэгвэл хэдэн хүн юм? 몇 명인지는 모른다고 얘기를 해야 돼요. Хэдэн мэдгүй гэж хэлэх хэрэгтэй. 방주에 탄 사람이 8명이지 Хүүгийн цуусан хүн 8 болохоос 구원 받은 사람이 몇 명인지는 알 수는 없는 аврагдсан 겁니다. хүн хэд эснийг бид нар мэдэхгүй байна. 근데 마지막 시대가 딱 노아 시대와 같다고 Тэгээ 그러잖아요. төгсгөлийн үе яг Новагийн үетэй адилхан 그게 гэсэн. 분명해요. Тэр нэг тодорхой. 창세기 6장입니다. Эхлэл 6 네, 2절입니다. 2 дугаар ишлэлээ 읽어볼게요. хамтдаа уншия. Бурхны хөвгүүд хүний октын гоо зэгсдэн гүзээд тэднээс сонгосон болгоно эхнэр болгов. 하나님의 아들들이 있죠. Бурхны хөвгүүд байна. 사람의 딸들이 있습니다. Хүний охид байна. 하나님의 아들들은 구원받은 사람인 Бурхны 거예요. хөвгүүд бол аврагдсан байсан 사람의 хүмүүстэй. 딸은 Хүний 구원받지 охид 않은 бол 사람들인 аврагдаагүй хүмүүс байсан. 이 당시 전 정확히 인구를 알 수는 없지만 Тухайд хүн амын тоог тодорхой мэдэхгүй ч 그 학자들이 얘기하기를 эрдэмтэд хэлэхдээ 적게는 10억, багтаа 1 тэрбум, 많게는 100억이 있을 거라고 얘기를 합니다. тэ 10 тэрбум. 그래서 보통 30억이라고 얘기를 해요. Тэмцлээс тэхвчлэн 3 орчим тэрбум гэж 근데 ярьдаг. 어떤 사람은 Гэтэл зарим хүмүүс 지금 우리 시대처럼 одоогийн бидний үе шиг 70억의 사람이 살을 걸 7 얘기합니다. орчим тэрбум хүмүүс амьдарчээсэн гэж үздэг 노아 эрдэмтэд 시대 때. бий. Новагийн үед. 이 중에 Энэ дотроос 구원 사람이 8명만 있었던 게 아니에요. ингээ аврагдсан хүн 8 л хүн байсан юм биш. 하나님의 아들들이 있죠. Бурхны хөвгүүд байсан. 우리처럼 구원 사람들이 있었습니다. Бидний шиг аврагдсан хүмүүс байсан. 근데 그들이 Гэхдээ тэд 구원받지 않은 사람과 똑같이 аврагдаагүй хүмүүс шиг 먹고 идэж, 마시고 ууж, 시집가고 гэрлэж, 장가가고 нөхөрт гарцгааж 오직 세상 것만 바라보면서 살았던 겁니다. зөвхөн ертөнцийн зүйлийг хараад амьдарсан. 세상을 바라보면서 살았던 거예요. ертөнцийг хараад амьдарсан. 많았어요. 구원 사람 Тэгэхээр 많았어요. аврагдсан хүмүүс олон байсан шүү. 근데 Гэхдээ 정말 하나님의 말씀을 믿고 үнэхээр бурхны үгэнд 심판을 итгээд 대비해서 살았던 사람은 шүүлтэнд бэлдээд амьдарсан хүн 노예 가족 8명. Новагийн гэрийнхний 8 л хүн байсан. 그래서 여러분들이 더 귀한 겁니다. Тийм учраас та бүхэн үнэхээр эрхэм. 여러분들은 어찌됐건 이 마지막 시대에 복음을 전하겠다고 지금 모이신 거잖아요. Та бүхэн төгсгөлөд тэлээч би сайн мэдээд хараая гэд энэ нэрээ суучихсан байна. 지금 마지막 시대이기 때문에 Одоо төгсгөлийн үе учраас 대부분의 사람들은 ихэнх хүмүүс 이 복음 전하는 데 크게 관심이 없어요. сайн мэдээг тарахыг нэг айхтар үнцэнтэй гэж үзэхээ болчихсон. 목숨을 다해서 복음 전하려면 점점 없어지고 있습니다. Амиад эн чин тавиад сайн мэдээ тарах явдал багасж байгаа. 여러분들이 Та бүхэн 복음 전하는 일을 멈추는 그 순간 сайн мэдээг тараах ажлаа зогсоох агшинд 역사는 끝나는 거예요. энэ түүх дуусна шүү. 하나님께서는 Бурхан 우리에게 이 땅에 왜 살 시간을 주신 겁니까? бидэнд энэ дэлхий дээр яага амьдрах хугацааг өгч байгаа юм. 우리 군복궁이 바로 천국 데려가도 되시거든요. Биднийг аврагдахад л деважн руу аваад явж болохоор 근데 왜 이 땅에 байсан. 남겨놓으신 겁니까? Гэтэл яагаад ийм үеийг үлдээсэн бэ? Энэ дэлхийд үлдээсэн бэ? 무엇을 하라고 남겨놓으신 겁니까? Юу хий гэж үлдээсэн бэ? 네, 복음 전하라고. Сайн мэдээг тараа. 그게 우리에게 맡겨진 일이에요. Тэр нь бидэнд даатгагц ажил. 근데 구원 사람들이 그 일을 안 한다. Гэтэл аврагдсан хүн биш тэр ажлыг хийхгүй байлаа. 그러면 Тэгвэл 구원 사람 이 세상에 더 남겨놓을 이유가 없으신 аврагдсан 거예요. хүнийг энэ дэлхий дээр үлдээж байгаа шалтгаан нь утга учиргүй очлоо. 데려가는 겁니다. Тэгвэл аваад явна шүү. 우리가 복음을 전하는 것을 멈출 때 이 Та сайн мэдээг тарааж байгаа үйл хэрэгэл зогсоочвол 세상에 끝이 오는 거예요. энэ дэлхийн төгсгөл ирнэ. 하나님께서 에덴 동산을 지어 놓으셨죠? Бурхан эдийн цэцэрлэгийг бүтээсэн. 왜? 야가- 에덴 동산은 Эдийн цэцэрлэг 아담을 위해서 만든 겁니다. Адамын төлөө буй болсон 근데 газар. 아담을 그 에덴 동산 쫓아내고 Гэтэл 있는데 Адамыгаа эдийн цэцэрлэгээс хөөгөө гаргачлаа. 아담이 없는 에덴 동산 필요가 없는 거예요. Адам байхгүй эдийн цэцэрлэг хэрэгцээгүй болсон. 지하로 Тийм учраас 집어넣어 газрын 버립니다. дор 이 оруулсан. 세상도 마찬가지예요. Энэ дэлхийд ялгаагүй. 구원받은 사람을 데려가면요. Аврагдсан хүнийг аваа 이 세상 더 явуул 이상 있을 필요가 энэ 없어지는 дэлхийд байх 거예요. шаардлагагүй. 불태워서 Тийм учраас 끝을 шатаагаар 내버리는 겁니다. дуусгаж байгаа юм. 마지막이 언제 오냐? Төгсгөл хизээ ирэх 그 시간 вэ? 때는 우리는 알 수 없어요. Тэр цаг үеийг бид нар мэдэхгүй 근데 ч 분명한 것은 тодорхой зүйл нь 여러분들이 복음 전하는 것을 멈추는 그 순간 та бүхэн сайн мэдээг тараахаа болох тэр агшинд 이 세상에 энэ дэлхий 끝이 온다라는 거예요. төгсгөл ирнэ. 여러분은 그래도 지금 그나마 마음 있어서 지금 이 자리에 모이신 거잖아요. Та бүхэн бусдаа харьцуулах юм бол ядч сэтгэл байгаадаа энд ирээд сууж байна. 근데 이 가운데서도 Гэтэ энэ дотроос 지금도 хүртэл 졸고 있는 분들이 계시고요. одоо ч гэсэн унтж байгаа хүмүүс 말씀 байж 듣는 태도를 тээ. 보면 Үг сонсож байгаа 그냥 байрал нь 참석하신 хараад 분들이 이렇게 보여요. зүгээр хальт оролцож байгаа хүмүүс нь харагдчих 지금 байна. 이
가운데서도요. Одоо энд сууж байгаа 정말 이 хүмүүс 복음을 어떻게 하면 전해볼까? яагаад нэрээ би сайн 그 мэдээг 간절한 тараах 목표를 가진 вэ? 것이 사실은 몇 분이 안 Тийм 돼요. чин сэтгэлийн харц харагдаж байгаа цөөхөн хүн байна. 근데 그 몇 분마저도 이 복음 전을 멈춘다면 Гэтэл тэр хитгэн хүний сайн мэдээг тараах үйл хэрэгээ зогсоочвол 이상의 끝이 오는 энэ 거예요. дэлхий дуусна. 이제는 Одоо 우리가 복음을 전합시다 해서 전할 때가 아닌 сайн 거예요. мэдээ тараацгаая тараадаг үе өнгөрсөн. 여러분이 복음을 전하는 그 멈추는 그 순간 Та бүхэн сайн мэдээ тараахаа болчихвол 세상이 끝나고 дэлхий дуусах 내 гэдэг 가족은 таны гэр бүл 지옥 갈 시된 거예요. 이제 хам руу явах өдөр ирэх гээд байна. 지금은 Одоо 어떻게든지 яаж хийж 주님 байгаа 오신 것을 조금이라도 더 멈추기 위해서 яаж хийж байгаад эзэн ирэхийг жоохон 좀 더 хойшлуулад 늦추게 하기 위해서 жоохон хойшлуулад 여러분들이 다 бүхэн 목숨을 걸고 복음을 амьд 전하셔야 돼요. энчинтэй сайн мэдээг түгээх хэрэгтэй. 적은 물입니다. 적은 물. Тэгэхээр үнэнхээр цөөхөн хүн байгаа 노아 시대 때도 Ноагийн 아마 үед 우리가 비슷한 전 세계 인구가 있었을 거예요. ихэнх хүн бидний үедээ ч ойролцоо байсан байж 아마 мэднэ. 구원 사람도요. Аварсан хүмүүс ч 비슷했을 거예요. бидний үеиг шиг байсан байж 근데 мэднэ. 대부분 사람들은 Гэтэ ихэнх хүмүүс 구원 받았다는 이름은 있었지만 аварсан гэсэн нэр төдий ч 정말 구원 사람처럼 аварсан хүн шиг 하나님을 섬긴다는 사람처럼 бурханд үйлчилж байгаа хүн шиг 이 하나님을 복음을 전하지 않았어요. бурхныг энэ сайн мэдээг тараагаагүй. 오로지 세상적인 거. Зөвхөн ертөнцийн зүйлс 먹고 идэж, 마시고 ууж, 시집가고 гэрлэж, 장가 нөхөр тарцгааж, 하고 худалдаж, худалдан 그래서 авцгааж. 이 세상에 끝이 왔던 겁니다. Тэгээд энэ үеийн төгсгөл ирсэн тэр үед. 그래서 여러분들은 좀 잘 지금 생각해 봤으면 Тэр 좋겠어요. та бүхэн маань ядаж үнэхээр сайн бодох хэрэгтэй байна. 마지막 때에 가면 다 잡니다. Төгсгөлийн үе болох юм бол бүгд унтнаа гэсэн нойрсон гэсэн. 젊으신 여러분들이 Залуу хүн болох та бүхэн 하나님 보시기에 새벽 이들처럼 깨끗한 그릇으로 준비되고 бурхныг харахад өөрийн шүүдрэн мэт цэвэрхэн сав болгож бэлтгэгдээд 그 깨끗한 그릇에 тэр цэвэрхэн савнд 보석인 복음을 담아서 тэр үнэт эрдэнэс болох сайн мэдээг хийгээд 전하는 일 쓰임 받았으면 참 좋겠습니다. эрхмэн хэрэглэгдээсэй гэж үнэхээр хүсэж байна. 그래갖고 한번 이렇게 깊이 한번 생각해 보세요. Хөвдөө ёстойны гүнзгий бодож үзээрэй. 내가 정말 무엇을 위해 살아야 될지. Нээрээ би юуны төлөө амьдрах ёстой юм? 그래갖고 청년이면요. Тэгээ залуу хүн юм бол 청년답게 залуу хүн 한번 шиг 복음을 한번 살아보십시오. сайн мэдээний төлөө нэг амьдраад үзээрэй. 방주 때 은혜 때가 있었을까요? 없었을까요? За тэр новагийн бүхээг залуур байсан болов байгаагүй болов? 없었을 거예요. Байгаагүй бах. 방주가 아라산에 걸리잖아요. Бүхээг чи арараа дуулан дээр тогтчлоо 있는 шүү дээ 때가 тийм 있었으면 ээ. Залуур байсан бол 노아는 그 산을 피했을 것 같아요. ноо уулаас одоо зөрөөд явна. 근데 산에 부딪혀서 걸리잖아요. Гэтэл уул мөргөө тэнд зогсчлоо гэдэг чинь 그 방주는 тэр бүхээг 그냥 떠 있으면 되는 거거든요. зүгээр усан дээр хөвж явахад болно. 그러니까 상자처럼 돼 있잖아요. Зүгээр нэг дөрүлж авдар шиг шүү дээ тийм ээ. 배는 Бүхээг бол 빨리 달리기 위한 목적으로 앞을 뾰족하게 만드는데 одоо зав болохоор урагшаа хурдан явахын тулд үзүүр нь ийм байдаг. 방주는 Гэтэл 그런 목적이 бүхээг 아니었던 겁니다. тийм зорилгоор биш 그냥 떠 있으면 байсан. 돼요. Зүгээр усан дээр хөвж явахад болно. 그러니까 운전대가 없었을 거예요. Тийм учраас залуур байгаагүй. 우리도 구원받았다면 예수님 안에 방주 안에 탄 거잖아요. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн аврагдсан хүмүүс юм чи Есүс хэмээх бүхээгэн дотор ороо суучихсан 내 хүмүүс. 인생을 Таны амьдрал 내가 조정하려고 하지 та 마시고 өөрөө битээ залуурдах 내가 하고 гэж 싶은 걸 하려고 하지 마시고 өөрийнхөө хүсэж байгаа юмыг битээ хийх гэж хичээгээрэй. 한번 말씀에 한번 맡겨 보십시오. Нэрээ өвгөнд нэг даатгаад үзээ. 그것이 내가 생각할 땐 불안전하고 안 될 것 같지만 Тэр таны бодлоор отод боломжгүй биш юм шиг болов. 절대 안 그래요. Тийм бол огт 그리고 그 биш 인생이 байдаг. Таны амьдрал 절대 헛되지 않을 겁니다. огтхон ч хоосон биш 우리는 байна. 아직도 노아 이름을 기억하고 있잖아요. Бид нар одоо ч гэсэн Новагийн нэрийг дурсаж л 근데 явна. 그 당시에 гэтэл тухайн 구원받았다는 이름은 있지만 аврагдсан гэсэн нэр байсан ч 자기 생각대로 산 사람들 өөрийн бодлоор амьдрсан хүмүүс. 그 사람들의 이름을 우리는 한 명도 기억을 Тэр 못하잖아요. хүмүүсийн нэрнээс бид нар нэгийг нь ч одоо 성경에도 тогтоогоогүй. 기록되어 있지 않고. Библиэлд ч бичигдээгүй. 여러분은 어떠한 인생을 살고 Тэгэхээр 싶으십니까? та бүхэн аль амьдралыг нь сонгомоор 우리는 байна. 노아 시대와 똑같은 시대를 살고 있는데 Бид нар Новатай адилхан үед амьдарч 구원받았다는 байгаа. 사람의 이름은 있는데 Аврагдсан гэсэн нэр байгаа гэдэг 하나님의 ч 아들이라는 이름은 있는데 Бурхны хөвгүүд гэсэн нэрэн дотор орсон гэдэг ч 정말? үнэхээр 하나님의 아들답게 살고 있는 거예요. Бурхны хөвгүүд дайтай амьдарч гин үү? 아니면 Эсвэл 내가 세상 사람들에게 욕을 먹을 수 있고 미쳤다는 소리를 들을 수는 있지만 одоо ингээл ертөнцийн хүмүүс намайг галзуу солиотой гэж хэлж болох юм. 노아처럼 Гэтэл 이 복음을 Новаа шиг 외치고 энэ 있는지 сайн мэдээг хасгарч чадчих 어떤 юм. 인생을 살고 싶으십니까? Нэр яг яаж амьдрмаар юм? 노아처럼 한번 Новаа шиг 살아보세요. нэг амьдраад үзээ. 젊었을 때 Залуу 그런 байгаа 꿈을 дээр 갖는다면 нэг тийм 그 мөрөөдөлтэй 인생은 тэр хүний 절대 амьдрал 헛되지 않고요. үнэхээр хоосон биш. 청하나님 앞에 갔을 때요. Бурхан юм очиход 네, 부끄럽지 않을 겁니다. одоо үнэхээр ичгээргүй амьдарч 근데 이것은 байгаа. 여러분 스스로 마음으로 좀 생각해 보셔야 Тэгээ 돼요. энэ бол та бүхний сэтгэлээс хамаарах учраас өөртөө бодоод 이건 억지로 할 수 үзээ. 있는 게 아니에요. Энэ бол хүчээр хүн хүчлээгээд хийдэг юм биш. 가만히 생각해 보십시오. Сайн бодоод үзээрэй. 성경이 정말 사실입니까? Библи үнэхээр үнэн юм уу? 내 양심한테 물어보세요. Мөс чанараасаа нэг асуугаарай. 사실. Үнэн. 정말 계십니까? Бурхан үнэхээр байгаа илүү? 정말 계시지. Нэр үнэхээр байгаа. 그 하나님 정말 나의 아버지가 되셨습니까? Тэгвэл тэр бурхан яг үнэхээр миний аа болсон юм уу? 됐지. Болсон. 그러면 Тэгвэл 그분이 내 아버지가 됐는데 тэрээр миний аа 이 세상에서 болчихсон. 나를 굶어 죽게 할까? Тийм бэжээс намайг энэ дэлхийд ир өсгөөд алчих уу? 절대 그런 일 없어. Огтхон ч тийхгүй.
내 아버지가 эцэг маань 창조주신데 бүтээгч бурхан 몽골 байгаа. 대통령이 내 아버지라고 해도 Монголын ерөнхийлөгч хүртэл миний аав гэвэл 몽골 안에서 Монголд 내가 아무리 못났다고 해도 хичнээн би муу 내 아버지가 хүүхднээс 몽골 대통령이면 эцэг маань Монголын ерөнхийлөгч гэвэл 정말 자신감 있게 담대하게 살 텐데 үнэхээр мөр тэнгээр амьдрч чадна. 내 아버지는 Гэтэл миний 몽골 эцэг 대통령 비교하는데 창조주가 되셨는데 Монголын ерөнхийлөгчтэй харьцуулахын аргагүй бүтээгч бурхан байна. 내가 이 세상 사는 데 있어서 Тэгвэл би энэ дэлхийд амьдрахад 그걸 걱정해서 살까? юунд нь санаа зовох гэдэг. 이것이 정말 여러분 마음속에 믿어지잖아요. Энэ таны сэтгэлд энэ үг яг ухаарагдаа итгэвччихвэл 그러면 тэгвэл 세상에 담대하게 та энэ дэлхийд 당당히 зоригтойгоор 어깨 피고요. төстө мөр тэнгээр 그럼 복음 전에 살아야겠다. тэгвэл энэ сайн мэдний төлөө 이것이 амьдрья. 남는 거지. Энэ л үлдэх юм байна. 그런 꿈을 가질 수 있게 되실 겁니다. Тийм мөрөөдөлтэй болж чадна. 이건 머리를 이해하는 게 아니고요. Энэ толгоогоор ойлгоод 정말 өнгөрдөг 구원의 юм 말씀을 마음으로 шүү. 깨닫는 것처럼 Авралыг танд яаж ухаарагдсан шиг 여러분이 조용히 생각하는 가운데 та сайн бодох явцад 이것이 마음에 энэ таны 깨달으시면 сэтгэлд ухаарагдчих юм бол 정말 үнэхээр 복음에서 살라고 해서 사는 게 아니고요. сайн мэдний төлөө амьдраач гэд амьдрдаг юм биш. 그렇게 살 수밖에 없는 사람으로 변형이 되죠. амьдрахаас өөр аргагүй хүн болоод өөрчлөгдөнө. 이번 사무엘 학교가요. Тэгэхээр энэ удаагийн самын сургууль 여러분에게 та бүхэн 그런 기회가 꼭 됐으면 좋겠어요. цагаагүй тийм боломж байгаа хүсэж байна. 그리고 저 개인적인 꿈은 Тэгээ хувьдаа миний мөрөөдөл 저는 байна. 바나바처럼 쓰임 받기를 원하거든요. Өөрөө яг Барнаб шиг хэрэглэгдхийг хүсдэг. 바나바는 그렇게 유명한 사람은 아닙니다. Барнаб нөх айхтар алдартай хүн байгаагүй л 여기서 дээ. 또 바나바 그러니까 또 예수님 대신 누인 죄인을 생각하시는 분도 계실 수 Барнаб 있는데 гингууд Есүсийн өмнөөс сулж тавьсан Барабыг бодоо өвчваа. 그 바나바라고 또 다른 바나바 있죠? За өөр Барнаб байгаад байгаа шүү дээ тийм ээ. 다소에 있는 Таарсад байгаа 바울을 데리고 온 Паулыг дагуулж авчираад 안디옥에 데리고 온 Антиох руу авчирсан 바나바가 있잖아요. Барнаб бий. 예, 저는 이렇게 바울처럼 큰 쓰임 받을 꿈은 없고요. Би Паул шиг өөрөө агуу хэрэглэдэг гэсэн мөрөөдөл өндөө байдаггүй. 몽골에서 Би Монгол 정말 복음을 위해서 үнэхээр сайн мэдээний төлөө 목숨을 다 бүх 다해서 аймаа, 마음을 다해서 бүх сэтгэлээ, 뜻을 다해서 бүх хүслээ, 복음을 위해 살고자 하는 청년 하나를 찾아낸다면 бүх оюуханаа зарцуулж байгаа нэг л залууг би олоод харчвал 저는 би 그걸로 감사하면서 인생을 마무리 질 수 있을 тэргээр талархаад амьдралаа эцэлсэн чаднаа. 그 몽골에 와서 Монголд ирээд 제가 있는 교회 안에서 өөргөө байгаа 그런 чуулганд 청년 하나를 찾게끔 해달라고. ганц тийм залууг л танаад 제 ингээ 손은 딱 олоод 그거 өгөөч. 하나거든요. Миний мөрөөдөл тэр л байгаа. 근데 아직 그런 청년을 찾지는 Одоо 못했어요. одоогондоо би тийм залуу хүүхдийг олж чадаагүй. 여러분 가운데 Та бүхний дундаас 그런 사람이 하나 나왔으면 좋겠어요. яг тийм нэг хүн гараасай гэж хүсэж байна. 선교사님 누구든지요. Тэгвэл альт сайн мэдээ тарагч. 우리가 헛되지 않았구나. Бидний зүтгэл хоосон биш байсан юм 이렇게 байна. 감사하면서 마무리 질 수 있을 것 Тэгээд 같아요. талархаад дуусгаж чадах байх. 근데 아직까지는 그런 눈빛들이 안 보이는 것 같네요. Харамсалтай нь одоогондоо хинийхэн ч харцнаас тийм мэдрэмж авахгүй байна. 좀 아쉽네요. Жоо харамсалтай. 그냥 한번 잘 생각해 보십시오. Гэтэ сайн бодоод 그런 үзээрэй. 사람은 Тийм хүн 눈빛이 바뀌게 되더라고요. харцан шаал өөрөдөг. 아셨어요? Ойлгосноо? 그러니까 좀 생각을 해보시고 꿈을 가졌으면 Бодож 좋겠습니다. жоохон мөрөөдөлтэй амьдраарай 네, гэж. 기도하고 마무리 짓겠습니다. Хамтдаа залбираад өндөрлөё.